Lanjut di halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Lil khalqi kadua makhluk wa yajujulan menang pihaki minal maki rasul alaihi musallatu wassalam. Ma pa barang huwa utawi imma minal a'radi kutub saking naon teka anyar minal a'radil basyariyati ku tetep saking tekanyare sifat bangsa manusia allati latu adi kang oranana nekani ieu basyariyah itu atana betiluhur badi diomongkeun al-a'radul basyariyah kadinya ila langsin maring kurang pimaroti bihiming dalam pirang-pirang martabat rasul al-aliyati kang luhur kal marodi kaya gering wana wulan saumpamane marod ama burhanu wujubi sidkuhum anapun utawi dalil wajibe benere rasul kabeh paleana mangka karena satune rasul kabeh laulam yasdiku iku lamun oranana benar ya Rasul kabeh la jama mangka wajib al-kidbu apa goro bi khabar yang dalam khabar Allah Ta'ala ing dalam kabar Allah Ta'ala kabar berita litasdiki ta'ala karena ngabenarkeun Allah Ta'ala lahum kadua Rasul bil mu'jizati kalawan mu'jizat an-nazilati kang turun manzilata qauli ta'ala ing kitu enggon ing naon disebut nanti ya ing enggon tumurune pangandikane Allah Ta'ala gitunya ing enggon tumurune pangandikane Allah Ta'ala lapad wa sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni gitu manane sadaku wis bener abdi sapa hamba izun fi kulli ma ing dalam saban-saban barang yablughu kang tumukai ma'ani saking isun wa ama burhan wujubil amanati lan anepon utawi dalil wajib sifat amanah lahum kadua rasul alaihi ku tetep ing atas rasul salatu tawis rahmat Allah wassalamu lan pangarumatan Allah palianahum mangka karena satu rasul lau khonu iku lamun cidrai rasul kabeh bipaklin kalawan migawe muharamin kang den haramakeun au makruna tawa kang den makruhakeun lan kolaba orana lan kolaba orana na balik al muharram apa kang den haramakeun al makruh ya ta kang den makruhakeun taatan ing taat pihak ing dalam hak rasul ieu bieu halaman 38 jo halaman 40 ya liana Allah Ta'ala karena satunya Allah Ta'ala amarna iku marenta ya Allah naik kita bila iktidai aduh ya udah insyaallah kalawan nganutakeun bim kalawan Rasul pihak walim dalam pirang-pirang ucapan Rasul kabeh wa palim lan pirang-pirang padamalan Rasul kabeh wala ya'muru lan orana marentah Allah sapa Allah Ta'ala bipalin kalon migawe muharamin kang den haramakeun wala makruhin lan orana kang den makruhakeun wa hadza lan iki ya'muru Allah Ta'ala biaini kalawan aine muharram wa ikutawi ya kitu kamana wah ikutawi yamuru
burhanu wujubi salisi iku dalil wajib ka sifat kang kaping telu. Wa ma dalilu jawazul aradilan ana panutawi dalil wenang kasipatane manusia. Dihijikan ke hareup langsung panjang amatnya cik budak teh mah. Wa ma dalilu jawazul aradil basyariyati lan ana pon utawi dalil wenang kasipatane manusia alaihim ingatase rasul gitu. Alaihim ingatase rasul. Lanjutkan halaman 41. Al wajibatu kang wajib pihaki rasul ing dalam make pirang-pirang rasul pamusyahadatu ukuiha lan katingaline nantum ibane bihim kalawan rasul. Amalita azimi ujurahum gitu. Anakalane karena ngagungkeun pirang-pirang ganjaran rasul gitu. Auli tasri'i atawa karena gawe agama, gawe syariat. Auli tasal atau litasal atau auli tasala auli tasalia gitu. Atau ada di lantaran aulil tasalia atau ada di lantaran ani dunia saking dunia aulitan biha atau pepeling li khosotan karena hinane li khosoti qadriha karena gitu hinane ukuran dunia, kadar dunia indallahi ta'ala ing dalam sanding Allah ta'ala. Insyaallah. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab.